Ito giti nga ro din mga kasin, dati napadayawan nga surat nga may kanbiyang kita nga malem, nagapukin ni Rocky iti apayaw, ana pauluan iti, makaulaw nga ayat. Sagudayan nga ro ti surat ni Pagayam Araki. Dear Kasin. Sagbay man ti amin kasin yung kablawang kay man ti naragsak nga aldaw yu di tanemar si studio nang runa keng ka nga host wenno timon dito nga programa nga magusgustuak unay nga dingdinggen nang runa no agin inanaak iti trabaho iti talon. Kastama tayo nakablawak dagiti padak nga dumdum nga kinagbibuya nang runa kadagiti nayat nga sponsors yo. Naawis tirik na nga mangibing lay ti pakasarita kasin yung ngamin at daanak iti parikot iti agdama akayat ko nga pabalakadan. Idi awan pa'y asawa kasin yung kundi apurada tatang kenanang kanyak nga umaagasawa akon tapno kanwa da mga sikaso kanyak. Ngayon no kaanumat ka nagasawa akon isomati iad dati parikot ko. So mati panagtaod ti pagparparikutan datatang gananang. No kaano met nga adan katakonay na ko iti biyag. So mati panagparikot datatang gananang kanyak. So nga makaulaw da, jak mo jak maawatan ida. No kasano nga napasamak ti amin kasin yung kentap no mas maawatan nyo, kasi man ngay nakrugyan ngay salaysay. Hey, Makset! Makset gayam tilot-luto kon! Ay! Rocky! Rocky! Abay! Nanang! Naimot ni nanang na yan, tagpupukaw mo te. Abay ka di nanang! Unay ka matin barok! Abay! Di ka lang mat binakikita mo dati insaan ko na naksetan. Jakmat amo nanang, di mo din biling kanya. Kauray pa'y de takot tirigat na, tawan ti panagangot mo. Amuyo mo kawan ti panagangot ko. Apay nga mga panawan nyo, dito insaan yaw. Kadaadang harod na panak harod nagpuros ti sagpaw ko, abrawag. Jakmat nalaglagi, panta na idagasag mo, di tabangir abalay. Di takot nga may, tanapang kay manon na kimarites. Saan ka na kimarites? Kadala sinaludsod mo ni Maring Ginang. Alangan ba't ka panawak? Jakmat nalaglagi pa nga adagayam insaang ko. Good. Daksat ka din. Kailalan, sayang. Apeng amin mga di mo maangot, mate. Agpada talang ba't kasaan nga makaangot nanang? Amoy mo day na. Sikati malak nga raw. Uray pa'y no kastaunay mo na, ti kasit na akit. Maangot mo kumalata. Apay da kayo, naangot nyo ka de. Saan ataada yung nga ti ayan ko, adaki jarwar, kasi kaada ka la diti unik ti balay. Adak nga ro unik ti silid ko, nanang. Kaapeng amin nga da ka pala, ijay. Itay pala nga napan ni tatang mo, jetalon. Ingkakit di sa runuanan, tayong katulungan ni jetalon. Eta katirigat na. Saan nga pabasulin ananang, no apeng anak sa tinsangyo. Saan ba't nga siya tanay saang? No imbilin nyo ko di binantayak. Tamo yumat, kadyak makaangot. Kasano nga ro dan, ti biyag mo, no awan kaming kinitatang mo. Kasano nga ro doon no siksika, katagluto ka ti kanam. No, di mo mat maangot, no maksetan, di kanayong ka nga maksetanan. Sana nanang tabantayak mo. Apay kanayon ay nga mabantayam ti isaang mo. Kasano nga ro doon nga mairapin mo ti sabaling at trabaho, no kasta. Ayawan na. Nasaysaya at pa yun, no masawakan. Dantulat ta, dumting ananang. Awang pengor ti asawa, kiting ka agarim Alos na asawaan mo't amin nga babalasang dito yung lugar tayon. Kaya agarim kat sabali nga lugar Ingka jay kabangibang nga barangay, waning kat sabali nga ile. Ubrak pa'y. Di na nabaybay akon ti ubrak ti talaon.
Deta ket makin inumlat ubram deta kayat mo kakasta nga awan ti asawam ta mairapin mo leta ubram sila ka lagbibiyag nga baro pay laang na laklakayang kan kasano ka pay nga rod no may sakan ton naawang kam kintatang maun ay nagasawag tulatan ulakid diyan maasawa dito lugar tayo di asawa ikon ay naunay mo't kanaya sayang mo dito insaan ko di kat agisaang at paano na sayang tibagas ay inakmala di talo na nanang kasla pabasulin daklata nga siyak tiga po na nuwape nga nakset tinsang yaw ay nalpas manen ti trabaho ti talon ay na makabannog na talaga paring dandan uwing karod pare akim mapukaw mo ti bandog into no panagaapit saan ka de dandani mo ti panagaapit wen kasi na sana ko nang excited no panagaapit tapay bait ketong galilakok na ti maapit ko kaslawam mo ti amok nga pangipanak pangusarak dati naglakwak so nga dalata di bangko kaya ibag ka pa pare baka urnong ka kasya numailako ko dati maapit ka idiretso kayawat kinibakit ka kasaan ko doon numakit kita ti kwarta anya apeng amin nga yawat mo amin magata makakupitak badlatas ang kabasit ti paginumiti arak. Aywan, speaking of arak gayam, paring dandan. Intaman ng umunin mi sari-sari store. Pangikat ti bandog. Aywan na, nasapa mo't pa, nasapat ang nalpas ti trabaho tayo ti talawon. Agawid tan tulatan, into no makainumtan. Eksaktong taon, nga pangmaliman. Ala, kita pa ngamin nga agdardaras ka. Mabalim mo to rin, patpat nagtang agin inumiti arak pare. Ay sika ngimsyak nga naasawaan kinadan pamilya na madin pare. Hindi tinagdumaan na kami na niya. Talaga ron. Ipakni talaga ron, di ka di gamitan. Agdiretso tanton, iji sari-sari store, tanton uminumiti arak pare. Ay, wala pare. Ala, urnusin tangarudan, nagiti gamit na, taindaan. Ay, tinurugan na, matindi, kadwag. Ay, siyak, sanak pa nga naturong pare, kidkidimak lang. Ay, tiamok nung nakaturog kan. Day, sagisa na pala nga, bote ti Jin, nakaturog ka ko, nasiririn ka mo pala gayam, paring dandan. Wen, kitkidim ko lang. Tapno di kasta, medyo mausawa nagbasit. Baka kat nung tandak di bagat ko, yung tunwagawid Nga deta pulpulutan pare. Yaka mo. Padawat lang ni nanadalin. Tidada ka no di kalman. Sayang ka no. Imbes nga ipakan na iti tarakundang aso. Kaya baka kahit ko ka no pulutanin. Naimas sa data Hindi data. Karena matibaboy pare. Yaka mo no adobo no pork stick yaka mo yak dinamag. Nan ramanan taman. Ramanan mo pare. Kaperdi mo dito yan pare. Nabanglis mo tayo. Saan ko namot ni nanadalan pare? Isungay doon na. Nabanglisin napit di mo lang maangutan. Kaya mapanin ni. Anya. Nabanglisin. Mga naagad mayat pala siguro para kini nanadalay. Nuno nakapsot pa nagangot na.
Api nga intid na magking kagat na eh. Perdin paray. Sakat pulpulutan ay, napanglis mo gaya ba? Giti mo lang maangutain. Kamumot nga siya makaangot pare. Tawan ti panagangot ko. Ayun gaya man niya. Teta tirigat na ti awan panagangot na. Tadi mo maamaw no nadadailan na ti kangkanay. Ibilang mo dito pare. Wala itad mo yan ti asaw. Wala ngagpaiso. Ibagpay tabasit pelat na pulutang ka. Ay, dahil titirigat na saan nga makaangot. Ay na. Manusan tagarod. Anusak na iti kurniga na. Kaya di mo kayat aya, dati pasayan pare. Adda pasayan pare. Adda. Ibagam lakin ni nanadalain. Dati uwi siya. Ay, unay ka mo din pare. Pasayan, tiyabok laki itong susto nga pasayan na. Dati magayang uwi siya nga. Ay, paborito ni Padre Vincent nga Tagaligsay. Wain ka rin, pare. Ikit maturog ka ba't banin, pare? Saan, pare? Ikid-kidim ko laig. Na, ikidim ko lain kung nanagain. Agur-urok ba't tayo? Sayang mo, dati nabati pa dito eh. Linukatami nga bote ti Jane. Ibusik laing ngayon. Nauri maladawag nga gawid. Awam mo ti agungay. Awam mo ti asawa nga sang pitak. Damat lananang kan tatang ti kadindinak. Tawam pa nga ro ti asawa. Damat balasang nga sumungad dito sari-sari store nga. Nakakinkin nga. Nakakitkiting ti short pants na. Sino nga ta dito eh? Napintas ah. Apikas lajak malasin. Saan samat nga taga dito eh? Isa man, malasin ko. Ay, gumatak man na nadalen. Kung may gumatak. Liklikudan na. Kat makitak deti. Natampog nga patpatong na. Ay, anya di anak ko. Anya ti gatangem. Ay, nanadalin. Gumatak man ti conditioner. Dati nga gadgatangak. Ay, sige. Mano? Duwa nga sa siya lang nanadalin. Gumatang iti conditioner. Nabanglo siguro ti buok na dito eh. Nabalasang. Taagkon conditioner. Ang emjak mo't maangot. Tawa mo't ti panaghangot ko. Sino ka taga ito? Ape jak. Sa anak ba't nga nabartek una hingim. Ape nga jak may lasin. Dito ti bayad ko nanadalin. Wow. Nagkining ti pandagnana. Nagseksi ti pambagina. Ay, nanadalen. Anya tayo dyan, Barok? Sino tayo dyan gimatang iti conditioner? Api, di mo mailasin ni Marnelli. Nabayag namin nga, 2 taon nga hanga nagyan dito, ita nag-Obreche Manila. Ni Marnelli. Marnelli nga, putot ni Tata Wilson. Wen, iso. Ni Marnelli di dyan, pimudaw. Wen, ata makapapudaw, ije Manila. Nagseksi. Dati mo't kaseksi isunan. At nga ta asawa nan, nanadalen, di ulam mo. Tiyamok agad awampay. Awam tin sangpet ng asawa na dito eh. Manipod Manila. Kasta aya. Nabayag iso nagtuyin. Talubulan nan. Kasta aya. No kasta. Talubulan na pala dito eh. Ada nga tanti agar arim king kwa na. Amangan no awan pa eh. Iso nga nasken nga siya kunti umuna.
tapos saan na kamalubaan dagiti do mga lalaki. Ay, nanadalen. Bayadak dagiti anan. Dagiti nainom men, kin napulutan men kin ni paring dandan. Dati ne. Nalamat yung around. Dati ne. Agore kate supli. Ilis tayo na tati supli ko nana. Sigdaan ang mintulatan kin ni paring rage. Ni. Si kamal na ti kastoy, imbes nga umututang ka iti store. Si kapay ti, wano ti store pa iti nakautang kin kan. Uwana. Sigdaan ak tuwal lang nana. Apay agal alis to ka. Basta na nadalhin. Ne, nakon. Sige. Taagre kayo pagtumatan. Ne. Naskin nga kamakamot ni Marnelli. Barang no saan pa nga nakadayo. Partakak tibag na. Rabi igaya mo na. Ni, iso na tayo dyan. Magmag na nga may maysa. Gundawaya kon. Kasaritak. Ibang nga, Rabiim, Marnelli. Ay, si kagaya mong kuya. Wala sinakmalaya. Wen, si ka ni Kuya Rocky, saan ka di? Wen, siyak ni Rocky. Rocky ko namlatan, saan nga awawagan iti kuya. Agawid ka din? Wen, kuya. Ni, kuya mo't manan. Ay, sorry. Nadayawak lang amin. Kastaya. Mala, sige. Angin kahit ko lang kung mga saan ako nga awagan ti kuya. Taapay mo't kuya. Taamangan no, dimto ka sa pulan nga awagan na ko ni ti kuya. Anya? Kasanong harudan no? Agasawa tanton. Anya? Nadamag ko nga awan pa iti asawa, Marnele. Tanabayag nga hangka nga nagyan dito yung lugar tayo. Ay, uwin kuya, nagtrabaho kami dyan Manila ti nasurok 2 taon. Ket awang kanupay ti asawam, pudno ka di. Uwin kuya, single ak pa'y laeng. Nagpadata nga single. Mabaling ka di ti agaram? Agaram kayo kanyak? Uun. Awan matidagas na, kuya. Umayag to nga nagpasyar yung balay yun tunubigat. Saan nga itan kit ni nakainuma kon. Amangan no dapat ti ubray mi di balayo. Sige kuya, ito no bigat tirabilatan. Baka mo ito adagungat, baka danubium. Awan pa'y kuya. Nasayaat nga rin do kasta. Siyak nga rin ti agarim king ka. Tanulakid di magustuhan nak. Nulakid di makurso na daan nak. Nakasaganaak nga mangikasar king ka. Adun ti urnong ko. Nagagitak ngagtalon. Sige kuya. May kanto na tagpasya rin. Nakapilas ka magbarak sa dino ti papanam. Huwag ngagpay sa barak. Dalsamot tilakad mo. Anya ti atap yun, nanang, tatang. Anya ti amuyo. Ay, deta nga arwat mo, panagarwat mo. Kasla deta adayin ka pa siya rin nga balasang. Talaga ka di nga adayin ka pa siya rin nga balasang, anak ko. Napugtuan nyo, tatang, nanang. Punduti ko na yo. Adayin na pagdatunan. Ay, nasaya at ano kasta baraw? Wen, tapno makaasawa ka mo ten, Rocky. Ket narigat ti kasta nga agmay-may sa kalaang itibiyag. Nagrunakit na Awon ti panagangot mo, kasano nga roden, nagluto ka. Nasken nga agasawa kan, tayo sunto ti agluto. Asin numot anak ko. Asin numot, dati malas nga, malas ko nakbuten. Nagasat a babae nga ing kaarman. Ay, napintas lakid di deta, tanataermot ti anak ta. Ibagak tulatan, tatang nanang. Iyam amok tulata kada kayon,
Inton nubya kon. Anya, no kasta. Taga dito yung lugar tayo. Ken amamume. Wen tatang. Asin no. Ayam amo karod into no sigurado nga da kamen. Taasawaag to pay kidi adagosen, nanang, tatang. Ay talaga. Ay sige abarok. Mayat kami kaday nga panggip mo. Agasawa kan. Tapno ag simpamutan, tibiyag mo. Agyaman nak, Marnelita. Binalubusan nak nga umayag pa siyarking ka. Nasayaat mo ti pa nagpakada medical man, kuya. Raki latan. Promise, may mayat no raki tapno meruam kan. Ngamin kat aramidik ti amin tapno no marigrig tirik nam kanyak. Tapno agbalinta nga. Tapno agbalinak nga nobyom. Madimot nga awagan nak ti kuya no nobyo na kon saan ka di. Ay, uwin mat kit di Ngem sigurado ka din? Sigurado ak. Ngamin, idi pala kalman na inlabak keng kan. Among ka di ka sigalat panunotek. Idi nakaawid ako. Halos jak pa nakaturturog gapuking ka, Marneli. Ay, nagmayat nga tanno si kati maasawak. Amom, napayagin nga kahit dananang kintatang ko tiya nga agasawa ak. Ngamin, kahit dan nga agsimpati biyag ko. Kahit dan nga katakunay-nay ko iti biyag. Tiki nagpaiswan na. Nagagatak ngagtalon. Angim kasla awan ti inspirasyon ko. Nga agsapol iti kwarta. Adun ti urnong ko. Ngim awan met ti pang amok nga pangigastusan. Kumagat adda pamilyak nga pangitadak nga pagserbian ti swelduek paglakwak iti apitek. Iso nga nulakid di kanak iti gundaway ko. Kaya't ko nga ipaniknik ka nga. Agbalinak to nga napudno nga kaayan ayat mo. Kan agbalinak to nga napudno nga asawam, Marneli. O sige, Rocky. Aklo ni konti daton mo nga panagayat. Ha? Anya? Pudno ka titinangig ko, Marneli? When? Kunam nga, na-inlove ka kanyak, si Pudidikal man. Kaya nasawin, na-inlove ka mo't kanyakon? When? No kasta, agayan ayatan? Ay, nagalisto mo tan? Kat, isunto malapag tong palan na. Ngamin ko naman kat sigurado nga marigrig-tirik na. O di, datan? Talaga? Ngamin di ka nagpaiswan na. Si Kala ti agar-aram kanyak. Anya? Awan ti karibal ko? Awan ti agar-aram king kangagdama? Awan. Ay. Nagtatangamot ng dagiti babaro dito yung lugar tayo. No kasta? Di na pa'y siguro amo nga da ka dito yung lugar tayo. Di amuda siguro da ka pala dyan Manila niya. Amuda? Amuda? Dati nga kinapusaksak mo. Dati nga kinapintas mo. Amangan no ti amuda pagarubdagat adanobium dyan Manila. Uno da asawa mo. Diyan mo. Nagagasgasat at kurdo kasta. Siyaklat na ka ito red nga mag-aarim king ka. Kat ita, nubya kan, Marneli. Yes! Yes! Nubya ko ni Marneli. Ay, Marneli, gaputan nubya kan. Ijaya ko ti panagkasarta. Agasawatan. Tapos sigurado. Sigurado nga, di da ka maagaw kanya. Talaga? Ibagak to pa'y kinitatang ko ibagam to pa'y kadagiti naganak king ka. Ngem yes, kaya't ko nga gasawatan. Rocky.
Manugot kan? Yes! Kasi sila gayam kinaalis to agaram. Yes! Andan to asawa kon. Ay, dinaktokan tiyawan ni nanang kon. Ay, nanang agsagana ka. Andan katakunay na ko itibiyag. Yes, agyamanak. Agyamanak, Marnili. Agyamanak. Ay, kasi ka di ka talaga ti kaalis to na. Ti pasamak. Apay, awan mo tinatang ko. Napanda na kiminatay di bangir nga sa kabangibang nga ili. Duwadakin ni manong ko. Iso nga dadatala dito balay mi. Yan tangay ta inaklon kameten. Yan tangay injayam pa yan ti kasar kanyak. Ket imanugutak mat. O di, ikang kamatin ti gundaway mo. Nga, makatagikwa iti kinababaik. Opo, nga swerte ka talaga. Nagalisto gayam, kastila gayam. Hindi ko mapelang. Ay, okay. May atakmat gidit ako nam. Ken kasti tumad lang ti mapasamak. Apeng ibay-bayag tapay laeng san ka di. Dahil tamat ti napanunot ko. O sige. Yan takay ta duduwa tamat. Maaramid ta ti kay keta. Nakasagana ako nga mangipaay ti amin-amin ko ken ka, Rocky. Paunay na swerte. Paunay ka swerte ka talaga. Anak ko. Awan. Dala lamok. Kasano nga rod? Kerugyan tan Your ore ka laang mat. Nga sikat at first move. Sige. Siya ngamin ka gentlemanak. Tiket ko, paliiwag pelaang diti babae ta. Amangan no mabastusan kanyak no dagos nga guyudag kan arakupag kan agkak. Makaamu kalatan. Yan tangay agkasartan tumuten. Maaramid mo ti kay kayat mo. Talaga? Unay mo. Swerte ko nagalisto mo tayo. Kasi launay kinatair ko na ya. Tapermi mo tin nga isupay. Hindi mangibaga nga. Nga panakpake ko. Ada ka diti pagpagam, Rocky? Ay, awan. Ada lang niti agkarkararagak laang. Karkararag ko kinaapo Diyos. Nasabi ko tasik ka nga talagang tinaikarya para kanya. Kat ikariking ka, Marnili. Agbalinak to nga napud nga asawa ken ama ka dagiti anak ta. Aramidik to ti amin tapno no. Naragsak to ti bangunan ta nga pamilya. Ken ited kun to ti amin nga pagragsakam. Ket mangrugi ita. Ited ko keng kan, tinagpaido mga ragsak. Sige, Rocky, rugyamon. Wow. Naglukning dagiti baro. Naglukning dagiti duwa nga bantay iti baro ko na. Asla ka lang tanta na buto. Ay, saan? I'm excited na client. Di mo samat ang mati makinagag, Rocky. Ha? Hinay-hinay lang. Aman, amok ti makiinagag. Ngin gagangay lang nga dati, kasi pala nga ta, narigat mo itong biglaan ta. Biglaan na ta, tap numalpasan. Amang ano sumangpot ni tatang ko, kinimanong ko. Huwag gaya man niya. Larugyan ta karutan. Talaga ka di nga, ipalubos mo nga agkak ti kahit kung agkan, Marnili. Ay, paunay mo. Tayo ti swerte na.
Si kaano, anya ti kayat mo nga agkan. Amin ka di kayat mo nga agkan? Ay, una. Imposible mo tin Hmm. Ultimo kerret ko, agkam. Amom. Adame sa ba nagasaan mo amu pa'y kanyak. Marneli, anya day jay. Awan ti panagangot ko. Isu nga uray no pagkam kanyak na takarad mo. Awan la kanyak. Alam mo to Ay, kung kunak laang matsik, alam mo to buriri ka, tagka. Ay, kung kunak laang raki. Kunak no seryoso kay tayong ka. Talagang aramidik kumakag. Kasta ti panagayat ko king ka. Talaga? Malahan may kan rumabaw ka. Baka sumangpad na tatangkin manong. Ay, sige. Ibaba kon ti pantik Si kanti makaan mo nga mangibaba brief mo. Tarabawan na kon. Sige. Wow. Oh, kasla ita ka lang makakita ti mabagbagi ti babae. Siya? Saan? Ado tinagit-kita kakastan. Siyempre, si kang agbalintong asawak. Sa balilaeng mati, excitement ko ang makakita. Ti agbalinto nga, ruangan, ti langit, kadata. Kandi tanto nga rumuar na kita agbalin nga bunga, ti ayan-ayat ta, Marneli. Alang nga ruden, rugyamon. Rugyantan ko na kuma. Ay, sige. Gara ka. Saan na bale? Ha? Jack, ba't kami ninamnama nga? Umaynak ka talaga sa rungkaran. Ano tikit mo sa wen? No kumaamok, no sigurado ko nag-shave ako Ngayon sana bale, shave back to no, into no bigat. Ay, uray saan mo nga shave no, kailangan Jack? Jack, ba't makaangot? Ay, shave back to latan tapnawan ti makunkunam. Sige, makaamu ka. Rugyat na karutin. Saan nga dita? Pag-isbuak dita. Ay, amok. Siyempre, medyo bitin-bitin na klaeng. Dita. Ay, amok nga dito. Sikamot. Lagid-lagid ko laing tapno no, adag na nga magargari tiriknam. Aya? Unay, sta unay ti ikar. Apo naglamuyot. Apo nagbara. Nagpudyunig na. Sa wakas. Kukwakan, Marneli. Awan babawi na ito yan. Nasken nga puto ka akong tapno adan bunga ti ayan-ayat mi tapno awan babawin. Bakakit ni babawin na dati. Panagasawa mi. Marneli. Rocky. Nagimas kan, Marneli. Una yan. Nag-una yung nagasgasat ko. Tilaranta ko maigpasyar. Itatan. Adaak tirabawon. Agpasyarak lang ko agparwarak batay. Itaman lang nga nagawis ka, nga agsyat ta, grabrabein paray. Imbaga ta pinalubusan dak ni bagat kaw. Ngim imbaga kapag bitalain, tada nasisita nga ibaga ni paring Rocky kunak. Ay, adda nga nasken nga celebraran ta paring dandan. Kaya siyak di ba kamo, siyak ti agbayad. Siyak ti agilibre, iti inumin ta. Ibaga talain kaya ni nanadalen. Nanadalen, magtid ka man, di half case nga beer pelaing. Ano kurang, numabitin ni paring dandan, nayunan mintupay, iti another half case. Gure ka pare. Beer. Oo pare. Ito sa ti kwarta bita Kinbayat sa tibudbo itata. Agilibre kang saan nga Jane. Beer pa yan. Sigurado nga naging hina. Basid labanag paring dandan. Ngamin,
Dakkel abanag. Dati sel-celebraran ta. Anya aya dahil nga sel-celebraran ta. Jagbot amaw. Sika mo lang makaamog kay sika lamang celebrar. Ibagam kanya ka pare. Talaga nga ibagak pare. Alaing kanto. Nga bestman ko pare. Bestman. Anya bestman. Anya ti bestman itayon. Jagbot malagip. Bestman. Si kanto ti kaabay ko. Into no. Agkasar kami. Itinubya. Agkasar. Nubya. Asin now. Idila kalman nga naginumta. Awam mo't pa tinubya may di pare. Anya. Kastat ikinalisto na nga agarim para kanya. Kastat kaalisto na no kayat kon nga agasawa kon. Alisto laeng. 24 hours laeng pare. Kikayat mo sawan. 24 hours lang nga napasamak. Inarim mo. Da kayaon kit ita nagkasar kayon. Di kan samot agbilib iti kinataer ko parang dandan. Kasto iti sino man data? Sino man data tanga nga babae? Anya nga tanga sino data nga babae ko ba? Nag-aasat ko nam kidi Tamo man parang dandan. Adun ti urnong ko na nagagatang agtalon. So nalaing tamong peti asawa. Sino nga ron data? Baka nung maklaat ka no ibagak. Kan baka kastao na itong tibilib mo kanyak. Baka idol kung kunam to kanya kon pare. Asin daw. Asino data nga babae nga asawaan. Baka di ka mamate. Asino nga raw pare. Ni Marnele. Marnele. Ti balasang ni Tata Wilson. Nagubra di Manila ti 2 taon. Nabayag nga dagtuyan. 3 bulan Napangko inaharim di kalman. Ti kinagpaiswan na, inaklunnak nga dagaw. Saan lang nga dayta pare? Ni Marnele? Wen, adda pa yung tinapasamak me. Permi Permi nga pinagpukaw ko. Dahil ngisit ti 2 nga mata. Mulagat na. Ay, ni Marnele nga Ni Marnele? Ni Marnele. Di ka mamate. Ngayon, naglapsat ni Marnele. Nakabutpo daw pa yan. Na nagbubra dyan Manila. Nagsekse. Kita awan pa 24 hours. Ada na pasamak, meng. Kat ikasar kun taon. Ipakadaktula ka datatang kinanang. Ni Marnele nga talaga. Uwin nga ron, nagkulit ka. Dagulit ka, pare. Api nga iso, pare. Anya? Api nga. Api ko mga saan nga isaw. Ayun anya. Anang ayun anya? Awan gayam ti panagangot mo, pare. Anya ko matipa kay naigan na. Tipa, iso malagaya mo iso inari mo pare. Anya? Tadi mo maangaw, di payod ni Marnele. Payod nga. Ay, di mo maawatan, tadi mo maangaw. Nagpigsa ti anglit na day dyan nga Marnele. Anya? Iso nga rin nga awan ti mangaram kingwana. Nabanglumay. Nabanglo ko nam no di ka mat makaangaw. Para kanya kat nabanglaw. Kaya nagdigdigos ba? Nadalos met ti bagina. Uray anong nabangseg. Perme kas lagat kanal ti payud na. Kade. Kimakamu ka lata. Mayat latang mo't kit di Tadi mo mo't maangaw ni Marnele. Nanadalain. 2 nga bilugman. Ay, siya mo ibabawi Beer ko nam itayan pala. Ay, nagluko kan. Anya? Ni Marnele. Nga balasang nila kay Wilson. Ni Marnele? Barawk? Agapot Manila nga balasang ni Wilson. Pimit nga kas dati reaksyon nyo, tatang, nanang. Kud balasang matpay. Kun adan na pasamak me. Kini manugot pa yun. Ngagkasar kami. Uray kabutin parak. Api ka di tatang. Nalapsat mo't ni Marnele. Nalapsat ngagpaiso baraw. Nakasiksiksi pa. Sigurado makikita yung lumablabas yun di bala. Itamapan gumatgatang di sari-sari store. Gapo ka dita.
pudno ti imbaga ni paring dandan kanyak. Ah, Ay, si- no anyaman timbaga ni Dandan King Kabaraw, pudno, tada kami mismo, ni tatang mo mismo, siya kami jak makaangot. Yung ni tatang mo, isuna ti makaangot. wam baraw. Tunggal lumabas dito sango tayo. Tamapan gumatang di sari-sari store. Kut malabsan nak. Dua aldawol nga jak makapangpangan. Nukwan. Anya tatang? Wine perme. Mhm. Ma, perme nga maulawak nukwan. Nung maangot ko. Jak manamutan na dalos mo tilanga at tilanga na. Jak mo't maangot tatang. Iso nga road. Iso siguro nga kinayat mo. Tadi mo maangot isuna. Ang tila problema baraw. Good. Ang mga nukat katawaan da kadagiti lalaki dito ilugar tayo. Awawan ti bibiyang ko nanang, tatang. Saan ko mo't maangot? Kin may isa. Alangan mo't ni babawik ti karik. Kin kuha na nga ikalaysak. Kalpasan na nga da napasamak me. Iwan barok. Saan ka nga may babain no saan mo nga ipangpangag ti ibagbagat sa bali nga tao? Ang imbaraw. Panunutin na kami mo't nga naganda king ka. Anya? Da kami pati da kami katawaan danukwan Ay, ngunit kayo mo tinanang, tatang. Panagkunakat na sayahat mo ni Marnele. No adaman ti mading nga angot na, mabalimit siguro nga mapukaw. Maagasan, may kat. Dahit ati dig mi amo ta. Kunamot ni Wilson ni Day, nairwamsan ti anak mi kunana. Ay, saan nga agbaliw ti pangedeng ko, tatang nanang? Kung saan kumat nga ipakpakada-kada kayo. Kung saan kumat nga daw-dawatin ti permiso yo. No di kat ibagbagak laeng nga asawaik to ni Marnele. Malala, makaambuga baraw. Ang impagyanan nyo kaya. Kit dito balay atatang, nanang. Kaumot pa'y balay me. Ay, dahit problema baraw. Mabalin ka di nga saan nga dito baraw. Tang, lumabas la iti sang wanak. Maulaw ako nga jak makapangpangan ti dual daw. Yan tulagid din no kadindin na iti may nga balay. Pudno ti ko na ni tatag mo. Ni tatag mo nga may nakapsot ti rusok na ti kakasta. No makaangot iti made, makaangot lat na bangles, na laes, wano nabangsit nga. Dati natay ko mga natay nga animal, wano anyaman. Ay na, permi nga, maululawak no kwan. Maululaw no kwan ni tatang mo. Kat saan nga makatrabaho. Iso nga no asawaam ni Marnele. Makisina kayo, pang-aasim anak ko. Ngunit kimutin nanang, tatang. Kasla bula dati adda makaakar nga sakit ti agbalin nga asawa kon. Kat no si ka, okay laking ka, tadi ka mo't makaangot. Kiture mo't na kayo nanang, saan kayo mo't makaangot? Ningarod tatang mo ti panpanunutek, Rocky, Barok. Alado di mo kaya, da kaming ti pumanaw. Saan mo ta mabalin na, tatang? Balayo dito eh. Di mo kaya, agad ingay pala agabang. Agabang kayo, ti pagyanan yun to, kalpasan nga makapagkalaysa kayo. Tatang, no di mo kaya, adabi may isang opsyon, barok. Anya di tatang? Anya di ka opsyon lakay? Mabalin mo, nga ibabawim, di panagkikalaysam kaniti nga Marnele. Ay, saan na tatang? Kaasimit ni Marnele. Ken nagkariak king kuanan. Ala, sige. Padasim iti bumirok, ti pagabangan mi. Tapno na awan ti makun ko nayo, tatang, nanang. Nasayaat no ko kikindawatan tayo baraw. Saan mimot nga ibain, nga iso ti asawaem, nilaeng tatang mo, tilaeng salunat namot ti panpanunutek, anak ko. Ala, sige, nanang. Maawatan kayo.
Ti amok idi kasinyong ket nalpasen ti saritaan mi kadatatang ken nanang nga asawaek ni Marnelli kalpasan na ket makisina kami kadakwada. Ngem bayat ti panaglabas dagiti aldaw kasla madlaw ko datatang ken nanang nga i-discourage dak nga ipatuloy ko ti panggep ko nga mangikalaysa ken ni Marnelli nga kayan ayat ko. Makadlawak. Pati ti kumpadrek, pati ti nasinged agayem ko nga ni paring dandan, kanayo nang ibaga kanyak, nga mabalinak pa nga agbabawi, mabalinak pa nga umatras, wenno agsanod, iti tulag mi kini Marnelli, amangan kanon nagbabawi ag kamaudyanan na. Kinagpaiswan na kasinyong ultimo syakket kas lang marigatan nga mangalay ti buwelok nga mangipudno ken ni Marnelli nga adda ti pakadillawan ken kuana nga kayat kukuma nga agbaliw. Asla nagrigat ko nga ibaga ken kuana kasinyo nga uy adda anglit mo agdeodorant ka. Uy nagbangsit pay ud mo. Bakit? Agdigos ka nga tanga kanayon, maminlimat na sa aldaw. Jak amono kasanok nga ibaga ken kuana. Tapno awan to ti pakadildilawan na, awan to ti makunan, datatang ken nanang ko. Awan to ti pakaibabain nanda nga kunada. Kung uri no hasan da ibaga, amok nga daytat marikrik nada. Iso nga sakbay ko mga agkalaysa kami ken ni Marnelli nga kaayan ayat ko. Kahit kung ipudno king kuana nga adda sakit na. Nga uri agdigos mo ta nabadasa mi pa naggidan nga agdigos. Di kinagpaisuan na talaga inrantak nga kahit kung agdigos kami tapno siyak mismo ti mangisiso king kuana. Nagusarak pa ti bato, ti brass. Adala tamat. Ibagada adala taangot na. Nang runa kadagiti malabsan mi no ka. Kapay nga ta, agdigdigos mo ta kanayon, agyodyorant met. Ngayon madalat ta kanumot mading angot na. Naibusanak pe kay din ti ideya tapno no ti kasta ket matulungag isuna nga agpukaw dati madinga payud na, madinga angot na. Isu nga kayat kung ibaga king kuana. Bakit? Adda madinga angot mo. Uri no jak makaangot, adot mangibagbaga. Ano nga tanong yung tagpa-check up? Yung kagpa-check up iti doktor. Tabareng makaitid at agas king ka. Tap no mapukaw, yata madinga angot mo, kulak kuma. Agim jak mo, numanan maalak ti riknak, agsanudak to manan. Taamangan kunak no ma-offend, amangan no mapabainan ti riknana, amangan no kaguranak to. Kasin yung awan ti problema kanyak tadyak maangot. Ure mangkiddi agkak takilikili na. Awan na talaga ti maangot ko. Ultimo utot ko jak maangot. Ultimo kankanek jak maangot. Isu nga maragsakan naklata ken maganasa naklata tunggal agpapas kami. Tunggal pagustuhan mi tirig nami. Tunggal agbiyahe kami nga mapan sa langit. Balakadan dakman kasin pangaasiyo, napadasan nyo ka din nga adamadi nga angot ti asawa yo kat kasano yung imbaga king kuana nga saan nga agsakit tinakam na wenno masakitan ti riknana. Thank you so much kasin ti anos ken laing mo nang ted biag dati nga pakasaritaak, makaulaw nga ayat kunada. Ngem sa bali nga taot maulaw, tasa siyak, sana ka maulaw, tadyak mo't maangot. Sabi ko nakaited adal, dati nga pakasarita, kadagiti amin nga nakabuya kaya nakangeg, more power to your program, kasin, God bless. Tuy agproblema pagayam mo, Rocky, iti apayaw. Alright, thank you so much, Rocky, ti panangiburay mo kada kami, dati makaulaw nga surat mo, ayan. Kaya thank you met kadagiti narway ka nagbuya.
More than 100 viewers tayo. Ket thank you. Kadagiti sponsors, dagiti nag-share. Ken thank you met in advance kadagiti makaited ti balakad para kini sender.